Um, Wypachnę ich, ale hasem mi nie chopi, aj iba ma video info. A he opowocie da, vyhraje champion. Neviem. Neviem už, jak sa volá. Ela hyje chapa, halhana velhu a omihujte vyhraje champion. Buď milan alebo buď alhana alebo lebo ela nevieme o výhlav. Ešte nejsou chapa. Povie. Milan. Jedime šťastie. Au. A nech ma vidú. Vyhraje champion. Dobre, ahojte. Pán Omar, opovodách vyhraje champion. Pán Omar, opovodách vyhraje champion. Opovodách vyhraje champion. Počkaj chvíľočku. Give me on the question again. I speak English. You know, because I'm from England. I speak in English. Give me a question again. Winner champion. Winner Champions League. You know, I pick so I like Arsenal because I from London. Okay, bye. Well, go, man. I speak it to you, man. Because I like it. I like Arsenal. I like Barcelona because as Barcelona's lost Inter Milano. I don't like it Inter Milano. Arsenal will win. Không sao muốn hiểu ra mà hiểu. Mà opowocie da vyhraje champion. No ela hyje Arsenal versus PSG a vo finále ela Milano a opowocie ba ešte o nevieme. Arsenal alebo PSG opowocie ba vyhraje. Alebo Milano. Myslím si to Milano. Milano? Oh, A vy? Ja? Milano. Ako futbalista, čo si myslíš? Milano. Sergio povedie champion. Ahojte.